the way you see somebody doing his work, yes, don't relate that with his normal life. No. Gutire ndagitari unukaga na cindano. Na gutire muthigari unukaga kanya. Na mushinga. Na mushinga. Ati wewe geuka. Ati eragia mona toka wapi? Ulikuwa nani kuna wewe kangapi? Na utuma ukitwara mushi. Ona thigari cionaga. Tuko huona ara magambaka guku hindi ya demonstration ya president ndere na event ya national. Mashujaa na ke. Ulikuwa ginyora waraga jeshi gwaka. Akinya mushi dagira mutumia gwadaga sa. Nasa Sage dogyugo mushi ogadi kugo ate bafugo ke dole kereta dafuni onda kanya mugago kuha magoro gaido tokiga bogo mushi modo to sargo nagiri yabikire liyo tamaya imagine ateka bago wadera bago ate ruo kerega digani oguo kana mundu rogi witwa gitari mundu witwa gitari akinu kyo gita mucio weka mauru moru akonyitata baru igo tling na ne baru asinie we gita akonyitete baru ya igoro akagaba yale mwe witoro na ena thayo hiro kitoigo mundu gwa ne joy ne ndahetirie nikigira arorire gitorire. You cannot do that. Professions must be left where the offices are. You go home as husband like a wife. Like a husband and like a wife. As a husband as a wife. Tiga kita burudani. Tiga maundu mau makina ku. Ona ndo theki bataki nduga na bia. Ungikorwo ni fuatagira mataro ma Bishop JJ ni magutigaga rimwe ugitheka ni riragiukite jajo kana tabarira-ini ya Canjamũka ni Kameme me hamwe na muthoni wa Kirumba ona Chief Kathemba okuria aragitaraga akiuga borithi ona akirutaga wira wake ona matukuyo maingi ndagitwaraga manage ma wira-ini uriri oria arakihutirie ngina waithakara akiuga ndagitwara ngina ngita bedroom agitukia ate thikuina kuo ni characters ya tugitigaga wira-ini nicio Bishop JJ aragitaragiria hari andu makirekia maoni tonta Stacy kama akauga atiriri niui agacoka agitheka muno Kitua Njohi akauga atiriri very true Bishop ni Johnny Mwasa akauga atiriri Mansaimo is right die akimaanisha atia Karanja Dana akauga atiriri and Fegi Matino kagana mbia kau ni kega hau ni agakihutiirie wega muno magitigaga kou Bubo arewa muco akauga atiriri riu ma uyu aku Bishop witu ri agakigwa na mitheko makundi ni mariko comment ya below Miaki na Mebe TV.